Bloke degan podkastda Бул кылымдар бою келе жаткан темирчилик кесибинин жайы. Ал Ошту Гомурдагы темир базарда жайгашкан. Мында ондогон темир усталар элдин күнүмдүк турмуш тиричилигине керектүү жүздөгөн буюмдарды жасашат. Алардын арасында дээрлик жарым кылымдан бери ушул өнөрдү атасынан мурас калган усталар да барбын. Анын бири Рустам Тургунов. Дыйканчылыкка кете турган буюмдар жасайбыз да, основной дыйканчылыкка да. Şu el üçün en gerekli narsalar жасайбыз. Эми кетмен, күрек, балта, теше, хозяйственный нарсалар. Основной азыр мына кирпич жасап атамыз. Мына кирпичке Баткенден заказ болгон. Баткенге кетет, буга караса 200 та 300 та заказ кылышкан. Ошолорго жасап атамыз. Ресордан мына машинада ресордан. Баягы ордоду бушник resurlardan жасай. Metalondan apke berişi. Sigeler. Төрт мындан бери уланып келе жаткан бул кесип атасынан тургунуп көткөн. Ал бул байыркы өнөрдү мындан ары уулдар улантарын айтып, темир буюмдардын адам колу менен жасалганы илгертен эле баркталып келген сай медиреди. Bunlar эми илгертен болуп келген өнөр да. Ata-babamızdan şu 2000 yıldan beri jasalıp kelgen önör, büyümdar, jasalıp kelgen büyümdar, bu önörde yokoş gerek var değil mi? Balдар o'zi üret o'tamiz. Meni atamdan uylanganman. Atam endi o'tib ketdi. Balдар bor, ullar bor, ukalar bor, shular üret o'tamiz. Men bu исторический önörde atamın atası, onun çoğun atası hem çoğulğun eken, odan oyağını biliriz değil mi? Atamız o'shanda aytgan. Sen keyin men ulantıp ketemiz değil mi inşallah? Bularni Peygamberimiz Davud Aleyhisselam'a verilgen önörde bu. Allah Teala tomonidan Peygamberimiz bu önör so'raganda şu temir ustachilik önörünü bergan ekan o'sha ma'noda. O'shandan kelgan merosda payg'ambarlardan. Baribir payg'ambarga bir önörni berganda Davud Aleyhisselam'a şu temir ustachilik önörünü bergan ekan Alloh subhanahu va taolo. O'sha önörni ulantib kelyapmiz değil mi inşallah? Ustanын айтымында ал аттын такасынан тартып, айыл чарба буюмдарына керектелипчү шаймандардын түрүн жасайт. Аларды атайын буйртма менен сатып алгандар көп. Эми эсептесең көп нерсе жасайбыз. Основной отты жабдыктарын жасайм. Мынандай кайчы мына отты туягына кесе турган кайчы. Анан кийин тарашы бар. Мындай мына анан кийин балгасы бар, такасы бар. Бардык отты кете турган нарсалар. Анан кийин мынандай нарса бар мына. Mına qarak kese turgan qayçı mana, bak qayçı deb qo'ygan cho'ng qaroqlarni. Tutaydi, bag'monlar ishlatadi. Mashaqalar jasayman mana. Ulardan zakaz. O'roq jasaymiz mana, o'roqlar mana. Endi so'zim kerak bular. Ova zakaz ko'p bo'ladi. Endi boshqa yerda ustalar yo'q-da. O'zi O'shtalar borda usta, endi ayillarda bor kichkina, ular ham ko'rsatib jasalmaydi. Endi asami ustalar o'shtada tayinli. O'shuning uchun bizga keladi asosiy chetdan zakazlar, rayonlarda. O'shuning uchun zakaz ko'p bo'ladi bizda. Тургунуп жасаган такаларга суроо талап көп. Аны атайын Бишкектен келип алгандар да арбын. Аны менен кошо Казакстандын, Өзбекстандын жарандарда буйртма кылышат. Анткени бул уста жасаган такалардын сапаты мыкты. О четтен болуп да. Азыр Bishkekten zakaz var. Bishkekten endi Qozog'istonga olib ketadi. Ular ham o'ttin satadi, bizga zakaz qilib Bishkekka jo'natamiz. U yoqdan Qozog'iston, Rossiyaga o'tib ketadi ekan. Chetdan ham bo'ladi, O'zbekistondan keladi. Aslida chetdan taqa zakaz qiladi. Taqa zakaz qiladi, taqa ketadi. Ya, Andijonda Mandaydagi shaharda shu rayonlar qo'lni o'shtadi. Atak Bishkek'ten Kazakistan'a gitti. Azı keçe Bishkek'e cüzat taka jo'natdi. Klientlar vardı Bishkek'te. Günde işleşke bağlıkta 20-30 attık jasayım da. Endi qattiq ishlasa 50 attık ham jasab qo'ysa bo'ladi. Endi o'zing sar shu kech ishlasang o'shanda. Ata normal ishlasa 30 attık
Adamlar o'zlari ham keladi. Ha, bilganlar bardig'i kelib, yaxshi bo'lib turmay. Dag'ili ishlayapsizlar bu. Atak bozor ko'chib ketdi deb bizlar yurdik deb kelyapti. Темир буюмдарды жасоодон мурун анын металлына баа берилет. Эгер начар металлдан буюм жасалса, ал көпкө чыдабайт. Ошондуктан усталар эң бекем жасалган унаа тетиктерин колдонуп, түрдүү буюмдарды жасашат. Акаларды өзүнчө российский алматурадан жасайбыз. 12-лик алматура, 14-лик. Металл базалардан алып берет бизге. Өзүбүз мына о кыргыз темирден алабыз. Металл базада балдар бар. Ошоларга телефон кылабыз. Buyoqqa jo'natib qo'yadi. Andan keyin o'roqlarni resordan jasaymiz. Yaxshi metalldan jasash kerak bo'ladi. Tesha, baltalarni ham resordan jasaymiz. O'ta sapatli buyumda. Garantiyasi bilan sotamiz, jahozga qayrab kelaverasiz deb. Ularda diyor, o'shanday narsalar, o'sha buyum ko'pda bir 20-25 turday narsalar borda keta turgan. O'shalar jasaymiz, dastam. Рустам Тургунов акыркы учурда мунда улануучу бул кесипти улап кетүүнү каалагандар азайып баратканын айтып кейди. Учурда баласына өзүнүн өнөрүн үйрөтүп жатканы менен анандан ары улап кетүү бүдөнбүк болууда дейт уста. Тургунов 40 жыл аралыгында 20дан ашык шакирт тарбиялап, алардын кээ бири өз алдынча устаканаларын ачып иштетүүдө. Улумду үйрөтүп атам, улум азыр үйрөнүп иштеп атат. Кудай буйрса жакшы. Эми жаштар көбүрөөк ketib qolyapti-da. Mehnat doğru debchi. Ata uylanib qolsa yaxshi. Zato o'ziga foydasi bor-da. Fiziki quvvatli bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Ham uni tushungan shuni. Boshqasi tushunmagan shu yengil ishga ketib qoladi. U hagit bo'pshagi chiqarganman men. Ular ham ishlab uylanib, bir Rossiyaga ketib qolgan. Boshqasi bir chetroqqa chiqib uylarda bir ayillarda do'kon ochib ishini ishlatganlar bor. O'shaga bir 15-20 joqda shahid chiqadi. Men ashli 40 yildan o'tdi shu yerda ishlaganim. 54 ga chiqdimda. 12, 13, 14 yoshda boshlaganman-da. 40 yil o'tdi-da. 40 yildan beri ko'rki shu bozorda, shu yerda. 54 жаштагы уста күнүнө 2000 сомдон 4000 сомго чейин табат. Устачылык өнөрдүн аны таттоолорун белгилеген Тургунов тынымсыз эмгек кылып, көп иштеген күнү пайда жогорудагы суммадан 2 эсе жогорулорун айтат. Шүкүр, hiç биродон камжелиги жок, нормально. Эми сабыр кылып, шүгүр кылып, жасаса, иштесе, Аллах Таала камтыбайт да, иншаллах. Халкыбызда иштешке карап, средний 2000 сом, 2,5 so'm, 3,000 so'm. O'shaga ishlashga qarabda. Atab haftada bir 2 kun temal olamiz. O'qqa charchagan qolasin-da. Ular ishlamaymiz. O'shanday qilib ishlashga qarab vaqtga tava berasizda. U o'zingga shunga qarabda. Ko'p ishlasang ko'proq tavasan. Ozroq ishlasang ozroq tavasan. O'shandayda. Libo ish ham o'shandayda. Ko'proq ishlasang ko'proq tavasan.